تماشاوان برز یکسر از بر خوبت میوانی خواه مامسته هوشنگ سمگامور اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هر وها بر پرسی رخصتنا بردرش یا پدکسی مامسته هوشنگ دم باش سپاس جبو بشتار بوناتا براسیم دست بی که دم خوازن لسر نوچین هری داویه لسر سینور بزانبن که اف سینور وکریه یان گرتیه اف پنابر چاوا درباست بن اگر آگاهی بردستی وهبن دم باش سلابوره جبوی آرک و تماشاوان نوی و توایا کارمند نوی براستی ایرو در سینور هاد گرتن بریار حکومتا کردستان هاد گرتن جبر گور داین خویا کرن هکر بی رنگی بردام به پنابری و کوجبری و کردستان روش آوا و یکجار والا ببه و گلک هنا اف ارمان جوایا نو کردستان روش آوا والا ببه یادی تر خلق این تر تباید گند و بخار روش آوانه عقلینی حتی گلکت نبوده هنه يعني ما مستهوشنگ داری چند روزا فکری بو حتی کو ایرو بریار هاتا دان کو ورا گرتن دریج روجا اینه وکریدی حتى انها 1200 انسان نقلي قامبا بردراش بنو او 1200 انسان آلين اسايش وبربرتن حكومي بيل سحيلة وشلكية والويدة بري هاتن تشوازي كرن وتسليمي خير خازية برزاني دهاتن كرن في فوق كوسترا وبمرافقة نقلي قامبا بردراج لديان بله والقامبا بردراج دي نها آريكاديا خيرخازيا برداني ودزقين حكومي وهبال الأنجمن الاجتماعية كردي لسوريا لوي دبري آريكاري بوارة تكرن بشادر ومال وخدمات جوارة تكرن جبر آكنجي بن لوي دبري بله ما مستهوشنگ اف آمارین کو تو بحث دکی تو تبیجی 1200 کس اف جسر ساله ویا یان چاوا اف خلال جئنا بوري و ين درباز بين و يعني تقريبا 6 روز شبين اف حجم مزن درباز بي هاتيا الودري آكنجي بيا يما بانك يا بجيش خلق ما روش آواره هنا اف كسن قو قاچاقچي و درباز بكن ومعلومات اكيد هالما قالك مال بعد حتى 5000 دلار در باز بینه 6000 دلار در باز بینه بله و اف مالن هنه گرک به مسئله دا آگدار بن قاچاقچی خرابی گلک خراب حق با انسان دا دکن و بلاد به مسئله دا آگدار بن حکومت کردستان پیشوازی هر انسان کی دکه ایرو 10 کامپین روز آوان کردستان غيري كسن لقود باجارة دجين قاسوا بيتر جيل باجارة دجين آكن جيد بنو كاري خواهد كنو هاتنا پیشوازی کرن و بین پیشوازی کرن جی باشه ما مستهوشنگ یعنی راگاندنا فرمی یا بسر پیدی و انا کسی تومدبار دکه کو بویا صدما اف پیلانو یا پنابریه هون چاوا برسی دادن خلق ما روشافا او برسف الجنويها جبر كي بازدي وكي سدمي بازدانا خلق ما روشافا وكوجبار كنا خلق ما روشافا انا كسي يكجي الله كاردك جبر خلق بآخيبا بقريدان وانا كسي خوي بروجانا تويل روشافا ده وانا كسي يكش ارمان جوي
بکاره وی خلکی بپارێزێ حیباتا وی خەلکی بکێ پاراستنا وی خەلکی بکێ مافێ وی خەلکی بجه بینێ ji ber ew xelk jî wek hevayan xelkê cîhanê bikarin li ser axa xwe bijîn. gelek spas ji bo mamoste Hoşeng Semgemor berpirsê rexistina berdereş ya pedekesê her wiha endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye gelek spas ji bo beşdarbûna te.